بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Swallay mataw ko pakaanta panyanon. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Betiari mau mga manusia sa disiran pudiin asaragi iran matero. Amiarat yaya kami nasiran na disiran tiubaan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Na saben-saben naratiniu ba mi sumyaw na aniran. Na mataan na pentuun din wala sumima mataan. Gumataan na pentuun yan din sa mga bukag. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Betiari mau sira naging gagalubot ko mga rarata sa kapalaguyang kamiran, miyak karata-rata suif kukumiran. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Sa tawa mabeloya aarapan yan sukitunan yan ko Allah, na mataan na sudiin di wala na pagkataling umadn. Guskanian sepupekan gamatao. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Nasa tawa managuntaman na makapenaguntaman sa rakabuo ginawan yan. Mataan aswalla na sabna radi makapengangarungan ko mga kaadn. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nasirana miyamarat yaya guping gelub kiran sa mga pipiya. Na mataan na lalas na mikiran dun sa mga dusayran. Gumataan na ibala sa mikiran dun sa mapia kuping gulaw layran. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Na piyangin sa nami ko manusia so kapiyupia inyang kumbala aloksiyan sa sampur na akapiyupia. Na utagil niran raka akisakuton karakan kudar kau nakataw na ding kasiran pagunuti. Sirakan sukenduda niyo na penutulengkor kanu suping gulaulan niyo. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Nasira na miya maratiaya guping gerub kiran sa mga pipiya. Na matatang kadapakasul na misiran din ko surga apad o mga bilang ataw. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Naadna pod ko mga manusia at tawag iinian tiroon. Apiarat yaya miswalla. Na igira amyari nga sa makapantag ko Allah. Na baluin yan so pangarasi yung manusia ay isenu siksa wala. Na ibatuad na makaw maatabang apuun ko kad na naka. Na mataan ap tiroon ni randin. Amataan as kami na ayabtadami na pediyo. Bedis wallay mataw kung anina sisii ko mga rarbu mga kaadn. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Na mataan na katawan din wala sumyamaratiaya. Gumataan na katawan yan din sa papamanangin. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Na pituro o sirana miya mangungkir ko sirana miya maratiaya.
Kedegen niyo so okitami, kaawide nami so mga dusa niyo. Ada kaawide niran ko mga dusairan na may tubo, mataan na siran na titua mga bukag. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Na mataan na kaawide niran din so mga dusairan, gusto mga dusa o diya dagiran, arak su mga dusairan, gumataan na ipagisakiran din kwalong anak kaya masupim babaasiran na kabukag. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Na saben-saben na rasiyugo misunoh ko pagtaunian, na miyakatarkiran sa sanggibu ragun, korang bu sa 50 ragun, na piulang siran wigamala, asiran na mga derwaka. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Na siya betamis kanya na gusto mga pedamya kada ko kapal, gubielo ya miuto at tanda ko mga kaan. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Gusiyo guami so Ibrahim, guani na pitero iyan ko pagtaunian, aswaswatani swallah, guunutin yus kanyan, giyutumani mapiar kanu os kanu na katawiniyo. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Ayabudnap simbaani wa salakaw ko Allah na mga barahala, gupapengbaani wa kabukag, mataan na subsimbaani wa salakaw ko Allah, na daa makakapaariran rekano apagper, na tuntutan yu si iko Allah supagper, gusimbaan yu skanian, gupanalamat kanur kanian, karong kanupukan duda. Wa in tukadhibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Na uban yu pakapembuka gas rasul, na sabnara piya kambuka mga pagtawa miyaw na aniyo so mga rasul, na da paliugat ko rasul arwar ko kapamakasampay o sugwa na mapayag. Awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir. Bayaran demang gede-gede wanda manaya ikapapakapan nagipuuna wallah ko kapapangad. Oriania na kesuinian skanian maden, mataan nagyutuman si ikwallah na malbud. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Terwangka alala kau kanu kulupa na pamimikiran na niyo wanda manaya ikiapunian maden kumanga kaadn. Oriania naswalla na pengad sa kapangad na muri, mataan naswalla na si ikulang wantaman nag-uusihan. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u. Yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Siksaan yan sutawa kabayayan, gui kelimu yan sutawa kabayayan, narong kanupukan duda. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nadar kanu iben yu kapala guwi susiksa si iko lupa guda si iko langit, guda abagyan yu wasalakaw kuwala apanarigan guda at tabanga. Walladhina kafaru bi ayati Allahi wa liqa'ih
أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Nasirana miya mangungkir ko mga ayat Allah. Gusok itu unaan rekanian. Nasiran man na kaadaan siran sa panginam kulimuakan. Gusiran man na adna bagian nirana siksa amali pedes. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Nada amya belau ya sembagu pagtau Ibrahim arwarsa kiyah terwairan. Sa bunuan yus kanian, udi na totongan yus kanian, na siabet kanian wala puun kuapoy. Mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko pagtawa mapaparatiyaya. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Napi teruyan, aaya budun na kinawani wasalakaw ko Allah na mga berahala. Aping giginawa iyan ulit tayo si ko kawiyag-wiyag ko dunia. Orian yan na si kwalungan na kiyama na tapalis no sabad kanu sa sabad. Gui panintaw sabad kanu sa sabad. Gudar pa iyo swapoy. Guda abagyan iyo nga pumakatabang. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Na piarateyas kanian ulut na pitero Ibrahim amataan nasakan na pagapasako ko kadnang ko mataan nas kanian summa begramaungangan. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Na ini bagayamir kanian su Ishak gusu Yakub. Gu ini senggayami si ko mga muria taw niyan su kana nabi gusu kitab. Gu ini bagayamirun su balas kanian si Isa dunia. Gu mataan as kanian na si Isa akhirat na pedun ko mga bilang ataw. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Gusya gumi solot, guni na pitero iyan ko pagtaw niyan. Mataan as kanonap suguk niudin supakasisingay. Da amya kaunar kanu saya isabu ko mga kaadun. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Inwa mataan as kanu na sabnar apapangabayaan iyo sa mga mama. Gupapamagayang kanu kulalan. Gugin yung gulaulaan ko kelimudan kanu sumarata. Nada amya below ya sembagu pagtaw niya narawar sa kaya terwairan. Sa taling umaan kar kami susiksa wala. Oska na ped ko mga benar. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Piteruyan, kadnang ko, tabangi akong kakupagtawa pupamaminasa. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Nakagi amiyo mau mga sugumi mga malaikat ku Ibrahim sumapia tutul. Na piteruiran, amataan as kami ng binasaan nami sutaw sang kaya inged. Mataan as sutaw ron na miyabeloy sira na mga derwaka. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Pitero Ibrahim, amataan na matataguro o sulot. Pitero Iran, as kami imataw ko tawa matataguro o. Mataan na sebet nami dun skanya na gusto talokon.
inunta si waila akarumanian kami belo ya pedkup tetalim begak ko siksa. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Nakagi ama kaumas so mga suwami kulot. Naminim buku iyan siran. Gu ini gaget siran ararbiyan. Napitero iran. Adikap kelak. Gudikam bubuko. Mataanas kami na sebet namis kaaguso taalo karka inunta so karumangka. Kami abaloy apad kumita talim bagak. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Mataanas kami na pagwitan nami so tausang kaya ingid sa seksa apuun ko langit sabab ko kaya panong kelidiran. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Nasaben-saben nara ini baga kami ay atanda mapayag ku pagtawa penggede-gedeaniran. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Gusiyo mise ko pagtawa madiyan so pagariran na swaib na piteroyan. Hey pagtawakan simbaan yuswalla gu kalakan yuswalungan na mauri. Gudi kanu peribugar kulupa sa pepemamina sa kanu. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Napiakam bukagiran sekanian. Na miadan sal serano linug na kiapitaan serang kuder paira na miya mangender. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Gu binina sami supagtawa ad, gu supagtawa samud. Na sabnara miya payager kanu sa sabab ko mga derpairan. Gupiperasang kirano syaitan so mga galubkiran. Na kialangan yan siran kulala na untol. Aaya betadiran na pepemakailay siran. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Gubini na sami so karon gusto Firaun gusto Haman. Na saben-saben naramini umakirano Musa so mga rarayag karina. Na miya nakabursiran kulupa. Guda siran makapalagwi kusik sa ami. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Na umani isa kiran na sinik sa ami sa sabab kudusan yan. Na pedkiran so biutawana namis kanyan san dua ator. Gupedkiran so miadan sal skanian suara apa kapulang. Gupedkiran so lian denggamis kanyan kulupa. Gupedkiran so inil demi. Na dako betaduwala iban yan siran pselim buti. Na ugay na aya betadiran na so mga ginawa irani pselim butaniran. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Aya iberato siran na kuminwa siran sa salakaw ko Allah ang mga panarigan na lagi dulalawa amimbaal sa walay na mataan na aya lebih malubay ko mga walay na sabnara sa walay o lalawa o siran na katawiran. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-azizul hakim.
Mata naswalla nakatawan yan supepenung genuinira na salakaur kanian asyai. Gus kanian summa begeramaw ngangen. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Nagyang kaya ang mga ibarat na pagmbala na miyaya ko mga manusia. Nada pagkasabot saya arwar ko mga tatao. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Inadnu Allah sa mga langit agusulu pasi ko benar. Mataan na ad na matatagu saya at ito at tanda ko miya maratiaya. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Beti angka su inilah merka kitab. Gupamayan degna kaso sambayang. Mataan na so sambayang na pagkasapar ko pakasisingay gusto marata. Na mataan na so tadem ko Allah ilabi mala. Na so Allah nakatawan yan sugiin yung gulaulaan. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Na di kanu pakai pupupawala ko tirunan sa kitab, inuntaos kanyan na lebi amapia. Liubu ko sira na dakiran pamaginuntulan. Guturwan niyo, apiarat ya misu ini turunar kami, gusto ini turunar kanwa kitab. Gusto Tuhan nami, gusto Tuhan niyo na isa-isa. Gus kami narong kami mbabayurantang. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Nalagi dia mana kini turun na mirka ko kitab. Nasira na ini bagi mikiran su kitab na paparati anirano to. Na adna pud ko sirana ya atawa mi amarati yaun. Na da asumasangka ko mga ayatami arwar ko mga kafir. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Kena abadnap kebetiaka ko una na ya kitab. Gukna abangkap kisurat skanya naging gulalan ko kawanan ka. Kasama uto na mataan nakaparampangan sugiing gagalubag saribet. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Kena kaskanyan na mga ayat ang mga rarayaga sisi ko mga rarabusira na piyamagan ko katao. Nada asumasangka ko mga ayatami arwar ko mga derwaka. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Napi terwiran. Ino ada ini turun na mga tanda puun ko kadna niyan terwangka. Aso mga tanda na si ibu puun ko Allah nasaken na matag pepemaka ektiara mapayag. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Bakiran da makatarutob sumataan na kini turun na mirka ko kitab kebetiakiran. Mataan na adna matataguro umana titualimu gupana na dumabagyan upagtawa mapaparatiaya. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
Teruang kaya Muhammad, amia katarutup swalla ko letakan na gusuleti wasaksi. Katawan yan susisi ko mga langit agusulupa. Naso sirana piara tiairan suribat gu inong kiriran swalla. Nasiran man nasiran sumanga lugi. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Na pepengeniran neraka akaga anu siksa. Na udah su taali kami ya pentu. Na makau makiran den su siksa. Na makataling umakiran den nami talemba asiran na diiran maiinengka. Yasta'jilunaka bil adhab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Pepengeniran neraka akaga anu siksa. Amataa na sunaraka jahannam na sabnaraka tatangkalan yan sumanga kafir. Yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Se ko gawe ami bungkus keran susiksa puun ko kapurwaniran gu puun ko kabebaan mga airan na teronian taamin yo suping gulaulan yo. Ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'an. Ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hei mga uripeng ko asumya maratiaya, mataan nasulupa akan na maulad, nasa kembuisim beeniyo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Umani beraniawa na pekataam ku kapatay, oriania nasi kanur kami pekan duda. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Nasusira namia maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia. Nama taan apakah pepentau nami siranden ku surga. Amanga derpa amanga poporo wa pepemangundes ku kabebeenian sumanga lawasai. Maka kakal siranon. Saya na ama pia abelas kumiyam hagemal sama pia. Asiran nami pentang siran. Gusubu sukad nanirani sasariganiran. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Nama de kelabaran yawa adi peka awid sa pagperon. Naswalla ipu pagperon gu pagperkano. Naskanyan sepepekan gama tao. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. Na ibtu iseun kakiran wanta wa imiaden ko mga langit agusulupa gupia ka pesinut yang swalungan gusuulan na mataan ap teroon niranden aswallah na anda manaya ikap telikudiran. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay'in alim. Swalla na pupekaulad niyan suriski kutawa kabayaian ko mga uri penian. Gupupekasim pitenian rekanian. Mataan na swalla si kulang wantaman na katawanian. Wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Na ibetu isen kakiran
o antawa a itumiurun puun ko kawang kuwig, na iniuyag iyan uto ko lupa ko oriano kaya patay niyan, na mataan ap teroon ni randun, aswalla, teruang ka, supudi narkwalla, kena kasukada kelangkira na disiran penggede-gede. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan, law kanu ya'lamun. Nada kong kaya kawiyag-wiyag ku dunia, inunta na karimberan gu katembengan, na mataan na so ingda mauri, na tituas kaniyani kawiyag-wiyag o siran na katawiran. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Na igiram ya kadesiran ko kapal, namang ni siran ko Allah. Satu tulabus niran rekanian sookit ko kapagintaw, na kagi asabeten yan sirana iraut siran ko kalupaan, na samaw to na siran na pepena ko to siran. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Kakagi pegung kirniran so ini begaya mikiran, gu kagi masusunor siran, na kato kawaniran din. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Bairan demaila ya mata anas kami na suminggay kami sa lindunga panarigan, agia ingda Makkah, na pepernikmen sa mga manusia kumliliyo takiran, besuribati berati aniran, na sulimu Allah na pagungkirniran. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Na baed na tawa maka lebih derwaka ko tawa inang kubian swalla sa kabukeg, udi na piakam bukegin sebenar kagi makau maun. Beda mata tagu ko naraga jahannama derpa abagin mga kafir. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Nasusirana miya managuntaman makapantagr kami, na mataan ang gunanaw nami siranden ko mga okitami, na mataan aswalla, na pedden umipipia-pia.